Hello guys, ki bujus ngotanat ban page ki video kana ke channel. De guys, lada pide ki barang thamai kana ke channel. Semua subscribe kana bangan laban pen mi shoot ki video hakane ke channel. De guys, hakane ke video ngani kaya pi kumno ba pin like na kata ka reuse content. De guys, balik ke channel jungi kangat ya ka reuse content. Kangat ya ki reuse content namar ki video bangi upload hak ke channel jungi kim dei hak ki video jungi. Subu ngi download na ka Facebook, na Instagram, na WhatsApp, ngi upload ke channel jungi kata ka hap haka reuse content. But kim dei ki video original jungi ngi upload ke channel jungi kangat haka reuse content. De guys, kenang ba ngin like na kata ka reuse content ngi dei banle na yaki video original jungi but ngi upload ke channel jungi. De ladang ngi download na ki wiki channel but ngi upload ke channel jungi kata kangat ya ka reuse content but ladaki taki try video kim aya ka copyright strike lane copyright claim ru Hendrei anda ka YouTube kala review ya ka channel jung ngin sangat ya kata ka reuse content de ladang i upload ya ki video ki bodon ha Facebook lane Instagram WhatsApp kita ro kingat ki reuse content namar ki de ki balodon lupa hi na YouTube de kin sa upload shawai de kita kin sangat ka reuse content. De guys, ladang ikwa bak ka channel jungi kan like na kata ka reuse content de ngi de banle hi da ki content la jong hi kiba ni sna la jong kanang bangin like na kata ka reuse content. De subu lada ki video barim jungi ngi upload biang haka channel jungi sa sin te kataru kangat haka reuse content. De don teng subu lada ki video kidei hok ki jongi pat kidei try ki video jongi de subu lada ngi download ka music video na YouTube but ngi upload haka video jongi but ngi nyo ya ka copyright claim te kataru kangat hi haka reuse content. De kenang bangin like na kita ki reuse content te ngidei banle hi ya ki video original jungi but ki music ru ngimdei ban download na YouTube ngidei ban download na ka YouTube library mo kenang bangin like na kata ka copyright strike lane copyright claim kenang bakidei hok ki video try jungi ngi hab ban download ya ka music background na ka YouTube library. De kane kade ka channel junga kalangat ya ka reuse content kalangat ya ka reuse content arpar tarik mentau benai Oktober mo arjar arpsau de ladangat ya ka reuse content kamut ka channel kamyo shu ban kamai pisa na YouTube namar kalasyak suspend kalasyak kang de imyo shu ban kamai pisa na ka YouTube de kan channel junga kala kamai pisa kumba lai benai sau benai de menta kalayo ya ka reuse content kalasyak suspend de ngamyo shu ban kamai pisa de kumno ngin le ladang yo ya ka reuse content de shubu piru lada piyo ya ka reuse content wat kuslaingan sahikaya pi kumno ba pin yo biang ban kamai pisa ya nak kane ka channel jumpi de lada pingat ya ka reuse content ro wat kuslai subha page ya kane ka video hadu bakut kumnongan pen pi bapin like nak kane ka reuse content bapin yo kamai pisa biang saisen de lada ka channel jumpi kangat ka reuse content de pi haban ai kane start appeal te ke channel junga ka haban submit ya kane ka appeal nadu mentah hadu kadui tarik November arajar sau de kumno ban submit ya kane ka appeal de ban submit ya kane ka appeal pihak ban sina ya kawai ka video ka ba jing keren ka ba pi keren hi na lade kenang baka YouTube kan review ya ka video jung pi baka dei ka channel try jung pi kenang bakan UI ya ka dur jung pi bat kan snap ya ka sur keren jung pi
kadai sisian em ka channel try jong phi te sibu pila depsina koi ka video ka ba ai jing keren te phi haban copy ya tu ka link jong ka video jong phi bat phi haban upload hane ha submit your appeal phi haban submit ya ka link jong ka video jong phi ha kane ka appeal te nda phila submit ang to te phi hap I submit te ang to kan sa poi biang ka jubab hadin khat sau sngi kumto kan sa poi ka jubab tenga ngal deble lut ya barok kine te ka YouTube kala review ya ka channel jonga bat ngadang yo hi ban kamai pisa biang sai sin tangba ka simpor pat bangan yo ban reapply pat nganga yo ban reapply biang adu ka arpauterik Januari arajar arpsan mo te ka simpor slembhak kumba lai banai sau banai ngiyo biang ban reapply ya ke channel jongi waladang ngiyo biang ban apply ru te piro lada pingat ya kane ka reuse content te wat ku slice pin sayo biang hi ban kamai pisa subu piro lada pingat ya kane ka reuse content te wat ku slice sa page ya kane ka video banga batai kumno ngan hikai banle te pin sayo biang hi ya ka channel jong phi lada kadai sisya ka channel jong phi te subu lada piring video hakapor badon program subu lada kiwe ru kiring bat ki upload ka channel lajong bat lada bun ki upload ya connect ya ketu ka video ke bapi ring hakapor badon program lane hakapor bakumno te lada don bun pelat ki ba upload ya connect ka video te katur kala bangat ya ke reuse content nuksa lada ngan download ka video nak kawai ke channel bat upload ka channel jonga te kata lada ki try channel kim ai ya ka copyright strike lane ka copyright claim ru subu lada ka YouTube ka review kalap ba kamde ka video try jong phi te pin sangat aka reuse content te kenang ban like nak kane ka reuse content te snobha lehi dak ka video lajong ka bade ka video try jong phi kenang ba pin like nak kane ka reuse content te tangkom tahi te guys lada pi dei ki badang thamai kane ka channel sobha subscribe kenang bang la ban pemi shu ki video jonga